Kadba ka jingiaseng ka balapalong ha ka ying jong ki bangin ha utrai jisu kadang yat chapran ha ri China. Ki pulit ka ri China ki wan pen pentut ya ka ne ka jingiaseng at ha Khang sandan ya ka. Anne pila banyo I ya ka kanhun pulit ka pawan ban kwet at ru ban hukum ban Khang tubet ya ka ne ka jingiaseng. Hynrei kadba ki pulit bidang bunkam Ania kren bat kinong yalam jong ka ne ka jingiaseng. Ipat riungan Khristan pada bidang ruai berok yang try. Kini ki banget bila syak penboru dan paidin na ujisu. Mereka lah kentat dan paidin bakal ino akan jingat ke jongki. Kila yang scam kum ki banget klaim jing syakti. Baka sorkar ka Khang ki at mana ki ban pelong jingiaseng haki ying jong ki beriu. Sedang menpenong jingiaseng habar. Kim salia satia ya kala kani ya usna. Kim salia ya kajing kreat ni ya kajing shit. Kumbap yo ihan ni tolong ya kajing yaseng kan pakai yor kadang hap. Kisha kriyo tra jisu da kajing kemen at ya lum dan ngap ya kaktian kajong uplay kepala hikai da upastor jongki. Kani kadai akan senong ke balap diang yu jisu. Bat barok si senong kila yami patba. Ban mana ya jisu habar. Bat hakdeng ke jing syak pensitom jongki nak sorkar. Pynban kini ki bangai au jisu Kris. Kim kan randin setia. Bat kim paidin nak jingat ke jongki. Ipat riungat Khristan hari China idan palat tamya ke sispa milan ngun. Kentup eki balang ki bahe, bat kumjo eki balang ki baret, ki balap pelong jingiaseng haying ki beriu. Hari China kakwa banlong kum kawai na kiri ki bakrau bortam haka pertai. Kum tak kelas sedang bandon ke jingiadai bat kiwai bat kiri hakpok pertai. Da kebaya teklok bat ki. Akabaya dai bat kiri ki baduk kari China. Kala kersian pisai ki bakin snai ki surok. Bakin tay ki shopping malls bat ki waide. Bat katba kajingya dai jong kari China bat kiri ki balakiu kum kiri set ngipat. Ka dan kajingya dai ke bakar pang. Dan ba kajingya tak lok hakabaya dai bat kakai ke peteng. Kani kelawan ra ru ya kajingker ku ya upat Khristan. Bat ya ki waide ki jat niam. Mal baka China kam sultanat ya kano kaniam. La kadai kaniam Hindu, ni kaniam Muslim, kaniam Kristen bat kiwai ban suktit hakari kitongki. Kumta kiri jong ka perthai. Abak liyo iya ka jing pensitam ban jong ka China ya ki Kristen. Dak ba penprai ki ying mane jongki. Ila penrem jur. Bat kane ka pelong ya kari China. Bakan kam kan randin. Na ka ba pensitam ban ya ki bangen. Au jisu Kris. Tongin duai na benta. Kipat ringan kapori China. Bakin nang planchu syu. Haka jingat jongki. Bakin nang syur pensakri ya ublay. Bat bakin jeng scam ro. Haka jingat ke jongki. Induai kerpang ba ublay kerkurut yaki.
听得见哈？好，感谢主啊，能听得见就很好了。有一首赞美诗是这样说的：我愿意跟随耶稣走平坦道路，我愿意跟随耶稣走崎岖道路，或风雨交作，黑云把路拦阻。既有救主在前引导，我永不惊慌。我愿意跟随耶稣走。我们往地方，我也跟随主，跟随，我也跟随耶稣，指望耶稣领导，我也跟随。能够拦住神的应许的成就，神向他的百姓应许的成就是不能够拦住的。因此在内心里面并不惧怕，而且被跑到旷野，虽然有40年之久，仍然的在那里恒心忍耐，如同看见那祷告。赐给怜悯的天父们，真的感谢你，感谢你赐给我们这样的美好的环境。环境不能够拦阻我们，环境不能够拦阻你的教会前进的道路。阿门。